Om Swastiastu. Titiang I Gusti Ayudendriani pinaka penyuluh basa Bali sane poleh amongan ring Desa Dukuh Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem. Ring galahe sane mangkin titiang pacang nguningayang materi ngeninen indek aksara Arda Swara. Aksara Arda Swara punika kewangun antuk kalih kruna, inggih punika kruna Arda sane mateges setengah, taler kruna suara sane mateges suara utawi vokal. Aksara Arda Swara aksara sane presida sekadi aksara wianjana miwah aksara swara. Yening sekadi wianjana wangun nyane manggah sekadi jati mula utawi ke surat mejajar inggih punika sekadi ring contoh ye, aksara ye, aksara re, aksara le, taler aksara we. Sane kaping kalih yening sekadi suara wangun nyane mauwah dados pengangge arda suara utawi ke surat megantung inggih punika gantungan ye, gantungan re, gantungan le, miwah gantungan we. Contoh kruna sane nganggen aksara arda swara sane kapertama kruna aksara arda swara punika sekadi wianjana umpami sesuratan biyu, sesuratan sele, sesuratan wedu, sesuratan sere, sesuratan tuwe, miwah sane liyanan. Sane kaping kalih kruna aksara arda swara sekadi suara upami tabye, sesuratan tlage, sesuratan putre, sesuratan satwe, miwah sane liyanan. Pekeling sane kapertama sejroning kruna lingga yening kecapi ring ajeng aksara re, gantungan re, gempelan rerepe taler surang ring pungkurnyane wenten kecap antuk aksara wianjana ne, aksara ne punika kegentosin antuk aksara ne rambat. Umpami ring sesuratan margerana, ring sesuratan truna, sesuratan warna, sesuratan rene, miwah sane liyanan. Sane kaping kalih aksara arda swara re miwah le dan wenang mepepet patut kegentosin antuk rerepe miwah le lenge. Umpami sesuratan lekat, sesuratan rereh, miwah sane liyanan. Sane kaping 3 gantungan le wenang mepepet sakewanten gantungan re ten wenang mepepet kegentosin antuk guung mecelek. Upami wenten ring sesuratan ble ganjur, sesuratan krekuak, miwah sane liyanan. Sane kaping 4 yening kecap kruna merupa rerepe megenah ring pungkur aksara wianjana nengen patut meuwah dados gempelan rerepe. Upami ring sesuratan wenten reke satwe. Ainggih sekadi asa punika sane presida aturan titiang. Sane mangkin puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.